Mimi najua madhara ya ndovu ni mingi. Nimekaa mahali ingine ambayo iko na ndovu. Ndovu inafanya kazi mara mbili. Unaweza kuita watu ya KWS wakati ndovu iko pale inategea wanyama, inategea mashamba. Alafu wakati wanakuja wanafukuza, inapitia kwa ile mashamba. Inakuwa iko ile kuharibu na iko ile ingine ya kukura. On Saturday nilikuwa na operation kubwa hapa. Nafikiri mlisikia marisasi hapo. Tulipiga hiyo mandovu karibu ndovu 6 ambayo ilikuwa imekatalia kwa hii msitu na ikaingia. Sisi hapa tunachunga ndovu. Tukiona tunapigia KWS simu. Kwa hivyo hata KWS washukue wajibu wao. Hakuna mtu atatoka kwake. Kama ni Oldaiga washunge shamba yao, wafunge mlango ya ndovu, wasikuje kuharibu chakula yetu. Na mimi ningeomba hawa mashamba kwa sababu wako hapa leo. Kama ni watu hamuna ya kutosha kupatrol shamba, patieni hawa vijana kazi. Singekuwa nagawa gunia 34 ya mahindi kugawia hawa watu kama ile yao walikuwa wamelima haikuharibiwa. Kulikuwa na mvua ya kutosha ambayo ingeweza kualisha. Lakini bidii yao yote ilishia kwa tumbo la ndovu. Kwa hivyo ningeomba tushirikiane